želim da kažem da je mala stvar to što su ukinuli to što su zabranili mogućnost prodaje alkohola posle 10 sati i kao što naravno svaki normalan čovek zna, nije razlog zbog koga su se ovi ljudi okupili danas, to je večeras, nije taj da se propagirala neka vrsta raskalačnosti i neodgovornosti, što u krajnjoj liniji ne mora da bude isključeno. Čovjek može da se ponaša na način za koji sam smatra da je najprilagođeniji njegovom stilu života, ali cela poenta je ovoga da se prosto kaže jasno ne gradskim vlastima ili državnim vlastima koje jednostavno tretiraju ove ljude kao da nemaju svoje sopstvene izbore, kao da nemaju svoju slobodnu volju. Dakle, poenta ovog skupa jeste da se prosto stavi jasno do znanja da mi ne želimo državu tutora, ne želimo grad tutora. Poenta je da podvučemo upravo institucionalni okvir za individualnu slobodu u svakoj sferi. Bilo da je umetnička, bilo da su ekonomske slobode i tako dalje. I da vidimo na koji način društvo percipira tu slobodu i na koji način spremno da se suoči sa odgovornošću. Ovo jeste paternalizam, ovo je način da se pošalje poruka ne, vi ne znate šta je dobro za vas, mi ćemo vam pokazati šta je dobro za vas. Dakle, osnovna ideja našeg okupljanja, mi iz Libeka smo tu da pošaljemo prosto jasnu poruku da se ne slažemo sa paternalističkim odlukama gradske vlasti. Ovo je suština, ti moraš da utičeš na javnu politiku, na konkretne akte države. Ukoliko se svi negde ne pobunimo na ovakvim sitnim stvarima, vrlo lako možemo da dođemo u situaciju da nam kroje živote i za neke mnogo važnije stvari.